Lo mseshi Emmanuel Nhlapho wehlulekile ukuthi bamba ngalesikhathi yaniketa ubufakazi balabatibonela nakwenteka lesigameko. Utshele inkantolo ukuthi lamadvodza lamathathu ashaya ngesagila kanzi netitfo tawo temtimba takhishwa ngesikelo. Utshele inkantolo ukuthi laba labathathu bayiswa ekhaya emsolo wesibili Venelport and Gate lapho bafike babageza baphindze babuyisela emotini yabo. Kanzi kuthiwa bonogada labane bacelwa ukuthi bababuke busuku bonke. Munye lamadvodza lahlukubetekile wacela ukuthi kuvulwe umnyango wangemuva wemoto ibhuthi ngelulwimi lasemtini njengoba beyangasakhona ukuphefemula. Lo munye wabo wacela eMandi, lo wesithathu wacela ukuthi ashayele make wakhe ngaphambi kwekuthi ashone. Kusolwa ukuthi Nene naThwala bashona lobo busuku. Ngelilanga lelilandzelako Port Hater wenalisule ukuthi labonogada bavuma lelicala kwangathi ngibo labende lokhu njengoba bathembisa ukuthi uma bangavuma utobafunela nebameli. Nhlapho uthi lona lowasinza wayiswa esibhedlela saseJozi njengoba bekasabela impilo yakhe kepha njengoba sikhuluma nje ubalekile kulesifunza. Bameli bemsolo bafuna ukuthola idokethe emaphoyiseni ukuthi bakwadi kuphinzela itanga ngemibuto lomseshi. Lelicala lihlehliselwe ukuthi kube ngumhlati 10 lenyanga.